тамошобинони азиз, инак нашр навбатии барномаи иттилоотии пайғом тақдиматон мегардад. Дар студия бо хабарҳо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холф мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакен Хулуқзода Абдухолиқ бо роҳбари лоиҳаи идоракунии ҳамгироишудаи захираҳои табиӣ дар водии Зарафшон барои рушди одилона ва устувор ки аз ҷониби фонди тоҷикистонии Оғохон ва дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Панҷакент мулоқот анҷом дод. дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд аз ҷумла Иттиҳоди Аврупо ва фонди Оғохон дар қаламраби кишвар аз ҷумла водии Зарафшон ва шаҳру диҳоти Панҷакен як қатор лоиҳаҳо амалӣ мешаванд. яке аз ин лоиҳаҳо идоракунии ҳамгироишудаи захираҳои табиӣ дар водии Зарафшон барои рушди одилона ва устувор мебошад ки аз ҷониби фонди тоҷикистонии Оғохон ва дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Панҷакен, ноҳияҳои Айнӣ ва кӯҳистони Масчо татбиқ мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни мулоқот бо роҳбарияти лоиҳа пеш аз ҳама дар бораи имкониятҳои табиии водии Зарафшон аз ҷумла шаҳру диҳоти Панҷакен сухан гуфт ва изҳор дошт ки мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар самти татбиқи барномаву қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ки ҳадафи асосии он аз дастури супоришҳо ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон асосан ҷиҳати истифодаи оқилонаи сарватҳои табиии минтақа балонбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудааст, пайваста тадбирҳои ҳадафнок андешида мешавад. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки буҷаи ин лоиҳа 16.6 миллион евроро ташкил намуда иҷрои он барои 5 сол пешбинӣ шудааст. дар ҷараёни татбиқи ин лоиҳа асосан барои рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳифзи модару кӯдак, таъмини обҳои полизиву нӯшокӣ, беҳдошти ҳолати чарогоҳҳо, бунёди ҷангалзорҳо ва дигар масъалаҳои ҳалталаби рӯз тадбирҳои созанда амалӣ мешавад. ҳамин тавр зимни ин мулоқот бори дигар таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар татбиқи ин лоиҳа ҳаматарафа мусоидат мекунад. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмону васлӣ дар иншооти шаҳр шинос гардида, вобаста ба таъмини сифати корҳо, риояи талаботи меъморӣ ва ба тартиб даровардани намои меъмории кӯчаҳои марказии шаҳри Панҷакент шахсони масъул, соҳибкорон ва сохтмончиёнро вазифадор кард. ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ, бунёди иншооти замонавӣ дар маркази шаҳри Панҷакен ва диҳоти он таҳти назорати доимии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва дигар соҳибкорон ва онҳое ки имрӯз ба бунёди иншооти гуногун дар шаҳри бостонии Панҷакен машғуланд, бо рафти корҳои сохтмону ободонӣ шинос гардид. дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакен аз тарафи соҳибкор Ҷумаев Зафар 3 бинои баландошёна бо ҷойгиркунии марказҳои савдо ва хизматрасонӣ дар қабатҳои поёнӣ ҷараён дошта, ин ҷо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қудрат сохтмон корҳои асосиро вусъат мебахшад. раиси шаҳр ба масъулини ин иншоот дастур дод ки бояд даромадгоҳи шарқии шаҳри Панҷакен хеле ободу зебо гардида ҳамзамон
اطراف آن برای چراغانکنی، شناندن درختان، گلبوته‌ها و سفالک پوش کردن دو طرف راه‌ها تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. از طرف شرکت یزدان شادمان در شهر پنجکین بنیاد یک قطار انشاءات با مرام ادامه دارد. از جمله در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی سیوم شهر پنجکین ساختمان میدانچه ورزشی در عرصه انجامیابی قرار دارد. با رئیس شهر صاحبکار افتخار شادمانزاده اطلاع داد که روزهای نزدیک این میدانچه ورزشی را با استفاده می‌سپاریم. همزمان از طرف شرکت یزدان شادمان در خیابان رودکی بینای بلند آشیانه با جایگیر نمودن مرکز تجارتی و خدمترسانی پنجکین پلازا با موفقیت جریان دارد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که عین زمان کارها طبق نقشه جریان میگیرند و این بنا در مهلت‌های پیش بینی شده با یک طرح و نمای زیبای معماری این قسمت خیابانی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکین را باز هم آباد و دلربا خواهد کرد. در سابق مکان کینوتئاتر اکتبر شهر پنجکین از طرف صاحبکار فریدون خالزیوف بینای بلند آشیانه با جایگیر نمودن مرکزهای تجارتی و خدمترسانی در قبطهای یکم و دوم آن در عرصه انجامیابی قرار دارد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که واقعا صاحبکار تصمیم گرفته است که با مساعدت پدرچی اساسی جمعیت دارای مسئولیتش محدود استقلال 2020 این کارهای باقی مانده را با یک صفت بلند با انجام برسانند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسایی با کارهای آبادانی و سازندگی با آباد و خوشتر نمودن یکی از موضعهای تاریخی شهر پنجکین موضع دروازه بخارا توجه مخصوص ظاهر کرد. او نخست با تاجران و فروشنده هایی که در دو طرف راهروها به تجارت غیرقانونی مشغولند همصحبت شد و اظهار داشت که ما روزهای نزدیک در نزد باغ طلایی برای چنین تاجران رسته‌های زمانوی بنیاد میکنیم و من بعد تجارت و فروش مال و محصولات آنها در موضع از روی لایحه پیش بینی شده تامین کرده می شود. همزمان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مسئولین دستور داد که باید دکانها و انشاءاتی که غیر قانونی خلاف نقشه گنرالی شهر پنجکین بنیاد شدند از بین برداشته شود. موضع دروازه بخار و در مجموع خیابان‌های مرکزی شهر پنجکین باید خیلی آباد و زیبا بنیاد شوند. با ابتکار بایگانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مشورت متدی تعلیمی با اشتراک کارمندان بایگانی بین اداروی شهر، بخش بایگانی ولایت سوخت در شهر پنجکین و شعبه‌های آن در ناحیه‌های عینی و کوهستان مسجح برگزار گردید. بایگانی ها جزئی تاریخند. این معنی در مشورت متدی تعلیمی که با ابتکار بایگانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با اشتراک کارمندان بایگانی بین اداروی شهر، بخش بایگانی ولایت سوخت در شهر پنجکین و شعبه های آن در ناحیه های عینی و کوهستان مسجح برگزار گردید تاکید شد. مشورت متدی را که در تالار آثارخانه ممنوعگاه تاریخی باستانشناسی سرعزم برگزار شد، معاون رئیس شهر پنجکین پروین نقیبی و مدیر بخش بایگانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت زینوره شریفی افتتاح نموده مقصد و محتوای آن را شرح دادند. اشتراکچیان مشورت گزارش و معروضه ها را در موضوع قاعده های اساسی آماده ساختن حجت ها برای سپریدن به بایگانی دولتی بین اداروی هیئت شخصی و به شکل الکترونیک گذراندن رویخط فاندهای تاریخی بایگانی دولتی شنیده جهت بهداشت نگهداری و کارکرد اسناد بایگانی ها ابراز نظر نمودند. تماشابینان عزیز و حالا به یک اعلان توجه نمایید. با دقت فروشندگانی که به سودای سری راهی مشغولند رسانیده می شود که
бо мақсади нигоҳ доштани фарҳанги шаҳрдорӣ ва аз байн бурдани савдои кӯчагӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои савдогарони сарироҳӣ ҷойи мушаххасеро дар назди бозорчаи мавзеи соати шаҳри Панҷакент барои савдо муайян кардааст, ки фурӯшандагон метавонанд минбаъд молу маҳсулотҳои худро дар ин макон ба фурӯш расонанд. дар ҳолатҳои риоя накардани талаботи мазкур тибқи қонун аз ҷониби мақомотҳои дахлдор чораҳои зарурӣ андешида мешавад. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.